chỉ bay vek ule tun trùm su Christmas la lar em kei ni mi zo te poina Christmas apia nga kan ngai thak thin bonem hlasak Mary's boy child lo pian chua dan le aphua tu chanchin I han chui chiang ngumiang ole Mary's boy child hlaphua tu hi Jester Joseph Hairston ani a July ni kwa sangkhat zakwa pakhat khan Belize Grid North Carolina USA aron pianga American laphua le thuk siam thiam tak mai ani a Zaipol conductor lar tak ani baka lem chang thiam tak ani bok he boniem Christmas lalar tak Mary's boy child he kum sangkhat zakwa somnga paruka phua ani ahun lai hian Christmas carol lalar tak ani a Christmas a peichuan an ngai thawar hle nge ani ole bodim ten thiam tak maya Mary's boy child la an sakhi in ngai tha masapot teng miang Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, And man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt
pian chua dan Mary's Boy Child la lo pian chua dan han soidon hi chuan Harrison ale athian pa room khata anom dun lai soitel angai thina he laron pian chua dan hi hetiang deu he ni a Harrison le athian pa hi room khata an oma athian pa hian abadei lum natan hla phu turin angena tichuan badei partia an som tur West Indians ho mil turin calypso rhythm lathukin aphu asaka heminu reilo tea Scummans Hollywood Zaipol conductor Walter Scuman achuan Harrison achu Christmas la po turin angin le a athian pa ba de lom na ta na ala phu asakahi engla nge ti chu kan hrelo na a amaro chu voin thleng hian chu athian pa ba de party na ta na ala phu thu ke ro chu kan threng dom ta ni hi Harrison chuan athian pa ba de party ta na ala phu calypso rhythm lathuk mangin Christmas la Mary's Boy Child ti hi aphu asaka alathu ngai rengin alathu Christmas la in athak tina ni deu ber mai chu Scummans Hollywood Zaipol ten ansanal boka alar chho ta le maya Jamaican American pop star lar takle American zai thiam le lam chang thiam de bok Harry Belafonte atechuan sakle record phalna dil boka techuan sangkha ko samnga paru khan Harry achuan arikota hemikum hian single album ti chua ngal ani nge a akum le sangkha ko samnga pasaria Belafonte achuan Allahi tisayretin longer version tiavo in UK a release leta November sangkha ko songa pasaria UK single chart number 1 aron thing so hial mai Mary's Boy Child la arikon na copy makta duai 1.19 lai anthal nge a he la hian ngai nat a lo le mai heti hun lai zai thiam rang ten an sa a chung zinga chuan Jim River of thum deuh tak pathian hla sa thin rang lui phei chon kan traffic o me ani po khatel nge a mimal single album a chuan Harry Belafonte a hi Mary's Boy Child ti lasalar ber tule samasa per ani nge hun aronin herzela music industry point ahun lai mi pui du zong turin music arrangement thar anti chuak zela sangkha ko samsari chhovela phei kha chuan lamre music kan ti mai disco pop music aron lar chho le maya hun ranga khothang lama chuan hotel ate party na ate officer lian choi khop na hun ate le entertainment hun ranga la play in an lam khina te chuan an la hi soundtrack an play maya te chuan an zaya an lam pa bok khina hetian hi mi pui te point an lom le nge ani chung zinga chuan German ram atangin disco group lar tak mai Bonnie M tepo anron chuaka soundtrack uluk takin an siama te chuan mui phunin hengan hla te hi an zai rema entertainment hun rang an nei na an lama an zai thin poka a hit em zelani en hlathu mai po hi
disco music in an sakrema mi puilom allo maya te chuan Bonnie M te chuan Mary's Boy's Child la po disco music nen ngei a sangkha ko samsari po Christmas ma a mi pui ne na phau chu man ngei tumin ai bua sai na sale a Harry Belafonte le Jim Reeves ate sak ursul le muang fan rai ang de lavin disco le pop music hot tak ne na sak hi turin an herdang lama sangkha ko samsari pariat November thatira Christmas ma release man ngei turin German based disco group lar tak boniam ta chuan man mo tak main an han recordta te chuan November tha an record kha November tha top lama cover version tan Mary's Boy's Child le Oh My Lord ti magin an release ngala music arrangement afu boka a hit ngang mai Carly Leknua UK single chart number 1 arun ngala UK rama Christmas la larber an hielbok single album copy hal suak number anibok USA po alar chawzela Billboard Hot 100 po 85 na atling hiala Thanksgiving emo Christmas holiday season anti maya radio station ten anti chuak nem thin le heti hun lai hian hela puatu Hairston hi kum samsari pariat aloni der to a Mary's Boy's Child Oh My Lord ti la bonim ten an ma ni duang tak maya disco music nena an han sazet chu nal ative nge ani ang ke ang rang lui to tak la phua heti ang taka lar chho hi pathian mal som na ro pui tak avani em ti in asoi hialani kum sangkha chakwa samriat pakhata boni emten Christmas album an siam khan he la hi until ngal boka tichuan Europe le Asia khomol puya aron lar chhozela boni em album tang hian ke ni mi zo te point Mary's Boy's Child la hi kan lo khechove ani bere Christmas carol picnic le entertainment event ra ala thu aima a music nal kanti awang te po aniang kan play na sa thin le a 1980 to 90 chhove la chon ke ni Mizorama hial po hela hello kan om lo ati thei hial om e khoi muna po Mary's Boy's Child ti le by the river of Babylon ti te chu line ang khatangain a music ay nang boka lamrem siaw train ani kha ole he single album tilar tur hian boriam te hian music video pani an siama avoi khat na chu korlum mulvar nen room var chunga an recorda adot le a chon sangkha ko samret pariata khan remix feature siamin an hammil a in chain korvar nen bok an record le a Mizoram a pechon Christmas arin her chu apianga kan halar ber aron ni chau ta hial zelani hi he la hi a lui theilo ani ber mai November sangni som panga thleng khan 1.87 million copy lai ral chu alani a kumin Christmas a po hian he la hian khovel pum afan chuak le nge yang ole Mary's Boy's Child lar tak phuatu Jester Joseph Hairston na chanchin tlang pui hantar lang le sobila thome Jester Joseph Hairston hi July ni kuwa sangkha jakwa pakhat khan Belus Greek North Carolina USA aron pianga no pamte ani lain apa hi anatho na huna accident avangin aborala anu hawin an meithaya anu hi nathoka nitin achua thina wangin api naum thin api hi zaitui tak mai mi alo ni a naw ompa hian athian tenen an zaya music chungchang an soireng thin bok
hetianga music tui takianga thang lian ani wang te po aniang hairstone hian music lamakal chho atum ru le sangkha jakwa somni chho khan Massachusetts Agricultural College Architecture azura heng hun lai hian biakin rang zai pole group singing lama ain mangna sa le chung ko hausa anni lo awangin adu ang ero chuan music zir chak view ma se azur thailo van dei thak takin zai pola til pui athian pakhat ana laura kidar achuan zai le music athiam zia le atui zi ariatin music zir da tur poisa atum sak ani ti chuan athian pa pui na in Taft University a music azira sangkha jakwa somni pakwa khan thatakin music a graduate zai pol conductor thiam tak ani chhota zela la aphua athuk le music asiam har thin kum sangkha jakwa somli pathum khan ama pualin zai pol adina film background music engam bazat anrem thin ani sangkha jakwa somrup pakhat khan college le high school a choral group adin boka Europe ram an fangkual boktrin sangkha jakwa somnga parukhan American Society of Composers Authors and Publisher ASCAP anti mai hi azuma ASCAP a hian professional songwriters composer le music publisher kan han tiang chi hi nuai riat le sing sar le sanga zet an ani mun ranga an zai thina kum sangkha jakwa somthum parokhan halu da zai turin an soma an chetrale nge hetrang hian film lam siam tu ten an relar chowa Hollywood film rang tan music ar siam tir train kan fiat tong khan music hi film a hian tun ma tanga voin thlengin apoi mo le a background music te film a an zai mo ego music reng hi a khan pa nga ta siam ani thina henga hian sumtam tak an lo chok thin nge ani sangkha jakwa somthum paruka Margaret Swanigan inen anin neya lemchan lampanga po ain mangna sa le te chuan anu pui nen hian fa pakhat an nge ani film som ni aya tama achang boka John Wayne's The Alamo 1960 ya phei chuan achang tu pa ber ani nge ani sangkha jakwa somrup pakhat khan US State Department chuan Goodwill's ambassadors an ruata khovel ram ranga music zirtir le so nein asin trin cultural ambassador for American music na atho la hian America ram rang afang kuala mingole mi hangte som khomin zaipol adin trin sangkha jakwa somsari pania University of Massachusetts chuan honorary doctorate ni na an hlana kum sangkha jakwa somsari pasari khan music a zirna Taft University chuan doctorate in music an hlan bok radio le TV show apo ain fo thina Mary's Boy Child la pu tu hi double doctorate degree nei alo ni reng tina ani chu lencham lama ain man na sathu ha kan soi to a film chan na langsar jol te antar lamila heng te chu ke ni chong kan re lar lo mai thaya amaro chu ahun la ya film lar le tra tak ani a film chan na te chu pakhat na Tarzan film tun ma sap Tarzan film lui ani adot le chuan St. Louis Blues adot le To Kill a Mockingbird
adot lea in the heart of the night adot lea lady sings the blue adot lea I am gonna get you Saka and Bing John Malkovich atin John Wayne's The Alamo 1960 starring ni rakha ani athu te hi sap trong chi ani lo wangin hanlam dal har khop mai in poni sela TV show ate fotel nol boka aso atel na te chu comedy ain lana The Amos and Andy tin television Amos and Andy program kan tia khan ain lan jing le bok thina tin That Is My Mama ti te Amen as Relief of ti te Humphrey Bogart and Lauren Bacall Shaw ate la television ha alana nung ber chu sangkha ko somko pathum khani chung ko chungchang chung ko kai noi episode ani ole khanga film le television show kan han soi te kha kan re lar lo khop moya ke point he akalam thiam lutuk lo le ngala amaro chu kan soi tel ram chana chu he Mary's Boy's Child ti la fu tu hi hlalam mai ba ka film lama te po aloin mang na sa lein mi big tak mi talen nei thatak ani ti atarlam ome ahun hununglam Bible in vaivuta siam chu vaivuta avek akirang ati miaw avangin tu ma kumrun tu rapiang kanom lava anupui Isabel Margaret Shuanigan ichuan sangkha jako samuriat le parukhan alo boral santo hairstone po hi tarkun khubi in adama pathiamal soma adam le ani kum som kuale pariat mini in January som pariat sangni khan Los Angeles California USA atarthi ani deu bermai athi chana hi mun rang ate kan han en trina accident e mo na ben von wang e mo ni lavin thi dan pa ngai omlai thi kan tiang deu khami e taksa chak lut chak to lo wanga tar thi kan han tiang khani deu bero me tiang khan tar kun khubi in adam ani ole Inglewood Park Cemetery Inglewood California ursum taka vuin an phuma February ni sompani sangkha jakwa somko pani khan Hollywood California Hollywood Walk of Fame for television star ni na an lak ni nge television industry lama atholok em awangin Hollywood Walk of Fame arsi chunga amingle thalak po langsar takin achuang wang mai bok ole Christmas la lartak Mary's Boy's Child ti photo Jester Joseph Hairston ataksa boral to in ama ming hiel po thang thar ta chuan rering to lo ma se he ala Mary's Boy's Child ti ero hichu ma na tanga tun lai thlang thar thlengin kan la playa kan la duem em renga kan thin lunga Christmas apiangin ala cham reng ani hi ole achan chin dang soitur tam ta ka theyang film lama hlotlin na te zaipol lama hlotlin na te le music industry hlotlin na te soisen anilo tu na tan chuan kan du to phot mai don nia